Sure, guys, welcome back to Speaker Now. I'm still a boy Taylor DJ. So today we are back with another review. So siphethe isingile entsha ephumile la from uMduduze and uhamba neqhawe lamaskandi laphana uphethe umthandeni igama lengoma ibizwa uMaqondane. Abantu abaningi bazokhumbula uMduduze bekade sayine under inkabe record laphana record label kaBig Zulu nje usanda ukuphuma ke so uvula istable sakhe sibizwa ngeBlackbird Entertainment ke so ingoma yokuqala akayikhiphele yona ke lo and uvele wathatha isinqadu laphana samaskandi kumthandeni laphana and into engithandile ingoma yakhe ayiyona afro pop ayiyona afro soul but uvele wajona lo shunwa sehulisi laphana I think amabhinqa lengoma azoyamukela ngenhliziyo ezimhlophe lengoma izoba hit song noma ngathiwa ifika ngeradweni izovela ibe big nje so laphana ngibe happy ukuthi ngibona uMduduze enza into yakhe ingoma ezothi noma yenza ama royalties ebuyeza ngakena laphana so I think laphana uMduduze ubuye kakhulu and ngithanda nendlela akasounda ngayo ku beat yamaskandi laphana because le ngoma yakhe ngempela intambo iyasho ngempela intambo yagijima and usanda umuntu ocomfortable osojwayele futhi umaskandi so le ngoma leyo angifuni uqamba manga ba Facebook ngithande kakhulu and ngine show izoba ihit leyana noma ngathiwa idlala ngeradweni laphana so I shout out to uMduduze laphana because mina ngangomunye abantu abangabazabo the time ephuma laphana wenkabe record bengithi ayi yabo la yakhona izofeza emkhandlele so angikho short ngestory sakhe but I think la ngoma yakhe izomsave because usanda uqala irecord label so uyadinga ama hit song azoba wakhe ethi noma eyoclaima laphana ingoma noma kuthi ubookiwe imali ama booking fee yonke ize ngakuyena laphana so angihappy kakhulu for uMduduze la ngoma yakhe izokhalisa abantu kakhulu laphana hopefully umthandile mhlambe naye kubalandeli bakho uzokwazi ukuthi mhlambe eyiphushe noma eperforma naye somewhere ephushe laphana because abantu bazokhumbula ukuthi vele umthandeni benoBig Zulu abo banakho lokhu ukhwebhana lokho so ukuthi umthandeni umuntu oqala uphamise isandla uzosiza uMduduze after uBig Zulu emlaxazile laphana noma bexabene laphana hayi kusho lukhulu lokho so nje shout out to Iscover shout out to Red Nation laphana futhi bethatha uMduduze laphana bemsondeze eduze ke hopefully ke mhlawumbe bazoshutha music video soon because ingoma leyana izoba nkulu so Speaker Now no ngiyagaranta lapho anyway sekhona ku Twitter @Speaker Now sikhona ku TikTok Speaker Now show sibe khona ku Facebook Speaker Now kanti sikhona ku SoundCloud laphana abantu abathanda kakhulu kulalele audio laphana so na ku SoundCloud usearch Speaker Now sibe khona ku Twitch Speaker Now awe